Alright guys, Gary ya daripada GCM Motor guys. Hari ni kita nak review QJ Motor SRK 250 dua silinder punya naked bike. Okey, dua piston punya. Dia ada yang satu silinder, ada yang dua silinder. Tapi ini yang dua silinder punya. Alright, dua piston punya. Dia punya sound engine dia ada macam 4 silinder punya sound. Memang padulah, dia punya sound memang cantik. Tahun 2023 dengan harga jualan kita dah offer 8,500 siap potong nama cash. Ada free warranty setahun bagi korang TNC. Kalau credit loan deposit minimum full loan bulanan 200 lebih selama 4 tahun. Kalau ada credit card, limit kalau cukup boleh bayar guna credit card. Kita installment dengan bank up to 5 tahun, zero interest installment dengan bank. Itu easy payment lah. Boleh PM kita untuk dia punya TNC. Alright, kalau nak join motor ke nak trade motor pun boleh roger kita. Kita advise dengan you. Hantaran seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak boleh tolong advise kan. Alright, kita tengok motor apa yang datang dengan dia. Jom. First korang boleh nampak tayar. Dia pakai Pirelli Diablo Sport tayar depan, pakai saiz 110 70 17 tayar depan. Lepas tu ada ABS brake, single disc brake depan, ada ABS, QJ Motor punya brake caliper, USD fork. Okey, USD fork dah ada. Kita tengok helm. Lampu LED, helm. Sinar LED. River QJ Motor punya adjustable punya, alloy punya, side mirror original. Alright, korang tengok engine dia besar. Engine 2 silinder. Engine dia memang padu lah, besar. Adjustable punya monoshock belakang. Adjust standard. Tayar belakang pakai Pedestrian 140 70 17 Michelin. Masih ada 85%. Ini space guard original ada. Lantai pun warna emas dia bagi. Okey, lantai warna emas. Meter digital, mileage 25,000. Gear indicator, speedometer, gear indicator, RPM, and indicator. Ini minyak. Alright, kita start bagi korang dengar. Okay, dia punya sound walaupun 2 silinder 250 tapi cantik dia punya sound. Alright, kalau korang tengah cari SRK 250 yang 2 silinder boleh PM kita. Tahun 2023, harga jualan 8,500 siap potong nama. So, kalau buat loan minimum deposit kosong, bulanan 200 lebih 4 tahun. Kalau ada credit card, bayar guna credit card, installment, EPP dengan korang punya bank up to 5 tahun, zero interest. Alright, kalau nak jual motor, nak trade motor pun boleh PM kita. Hantaran seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak boleh tolong uruskan. See you next video. Bye-bye.